ngomongnya setia. Ayo Bu Haja bos kompet. Sekian mah, sekian tinggal kenangan Bu Hajat sayang. Bos Mebel, Heru Mebel, Heru Mebel. Gantengin kayak bos Heru Mebel sayang. Sayangin udah kayak bos Heru, rembul kering priangan. Heru Mebel, duh priangan bos Heru Mebel. Lembur kering siapa namanya ini? Pemandangan bos Heru Mebel. Di sinilah, di sinilah bos Heru Mebel dilahirkan. Waktu bengi bos Heru Mebel ngomongnya setia. Hari sekian mah abah opan tinggal kenangan. Abah opan, abah opan, abah opan, abah opan. Gantengin aduh kayak abah opan ganteng. Sayangin aduh kayak abah alpan. Sayang abah alpan. Gantengin aduh kayak abah alpan. Lembur kuring priangan. Bos Heru Mebel. Bos Heru Mebel. Ya, bos Heru Mebel ya Mas. Bapak Heru Mebel. Sebelah sini Bapak. Ini juga bos Mebel. Bos Mebel ya. Asik. Oh, bos Mebel. Benar, bos Mebel. Masya Allah, bos Mebel terus bos Mebel. Ayo dong joget dulu Pak. Yang cantik, ayo sayang. Lembur gurih pemandangan bos Heru Mebel sayang. Di sinilah bos Heru Mebel. Di sinilah ku dilahirkan. Waktu bengi abah alpan sayang. Abah alpan ngomongnya setia. Abah alpan sayang. Sekian mah abah alpan. Sekian tinggal kenangan abah alpan. Gantengin aduh kayak bos Heru Mebel ganteng. Sayangin aduh kayak bos Heru Mebel sayang. Lembur kuring priangan. Renasti Production. Abah Alpan. Alpan. Abahnya Alpan kan. Abahnya Alpan. Abahnya Alpan. Punten Mama. Terima kasih Mama. Bos Heru Mebel. Bos Heru Mebel. Yang cantik sayang, yang cantik. Abah, abah, ayo. Luar biasa. Bos Heru Mebel. 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 Duh priangan. Lembur gurih pemandangan bos Heru Mebel sayang. Di sinilah ku dilahirkan. Yang ini siapa ya? Ngomongnya setia. Ayah gimana? Sekian mah, sekian tinggal kenangan. Terima kasih. Gantengin aduh kayak kakak paling sayang. Manis aduh kayak abang paling sayang. Sayangin aduh kayak si kakak.
boleh dilanjut cantik Lanjut ya. Yang ini boleh.